nk'ibisanzwe nkuhaye ikaze hano kuri Top Up TV kandi ndizera ko umeze neza aho waba uherereye hose. Uyu ni Kiramani, tugiye kureba amafaranga yinjiza binyuze kuri YouTube channels afite hano kuri YouTube. Tugiye kurebera hamwe amafaranga yinjiza kuri channel ze. Mbere yuko dukomeza, ndizera ko wakoze subscribe nawe utarayikora, fata amasegonda abiri ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku munsi. Uyu Kiramani rero hano kuri YouTube ahafite YouTube channel zigera kuri eshatu. YouTube channel ya mbere ahafite yitwa Kiramani Empire. Iyi ni YouTube channel ifite aba subscribers 310,000. Ni channel acishaho series zigiye zitandukanye, harimo series ikunzwe cyane bita My Heart ifite ama episodes menshi cyane. YouTube channel ya kabiri hafite yitwa Big Mind Empire. Iyi ni YouTube channel ifite aba subscribers 415,000, nayo akaba yo ayishyiraho ama comedies. Ahanini niyo ayishyiraho ama series yahariye Kiramani Empire, naho comedies azizana kuri Big Mind Empire. Akaba afite n'indi YouTube channel yitwa The Kingdom. Iyi The Kingdom ni YouTube channel afatanyije n'umudamu we cyangwa se n'umuryango we muri rusange. Ni YouTube agenda ashyiraho ama planks ndetse n'amavideo atandukanye y'ibibera mu muryango we muri rusange. Ngiye kukwereka rero buri YouTube channel imwe ku yindi amafaranga igenda yinjiriza uyu mugabo witwa Kiramani. Turebere hamwe muri rusange amafaranga yinjiziriza hano kuri YouTube. Duhere kuri channel ya Kiramani Empire, ariyo channel yahereyeho akora. Iyi ni channel mu minsi 30 ishize yarebwe n'abantu bagera kuri 3,220,000. Ikaba ari channel ishobora kumwinjiriza hagati y'amadolari 805 n'amadolari 12,900 mu kwezi. Ku mwaka ikaba ishobora kumwinjiriza hagati y'amadolari 9,700 ndetse n'ibihumbi 154,600 by'amadolari bitewe na performance yagize cyangwa se na views yagize. Reka dukomereze kuri Big Mind Empire. Big Mind Empire akaba ari channel ishobora kuba yarebwa mu kwezi na 4,390,000. Iyi channel rero ikaba ishobora kumwinjiriza amadolari hagati y'1,100 ndetse na 17,600 by'amadolari bitewe na performance yagize. Naho mu mwaka ikaba ishobora kumwinjiriza amadolari 13,200 hagati y'13,200 n'ibihumbi 210 n'ibice 7 by'amadolari. Akaba ariyo madolari ishobora kwinjiza bitewe na performance yagize muri uwo mwaka. Reka dusoreze kuri channel ye ntoya. Iyo nta performance nini igira kuko unarebye ayipostingaho gake gashoboka. Ni channel ishobora kurebwa n'abantu 97,000 hafi 100,000 mu kwezi. Ikaba ari channel ishobora kumwinjiriza amadolari 28 hagati y'amadolari 28 n'amadolari 390 mu kwezi. Naho mu mwaka ikaba yamwinjiriza amadolari hagati y'amadolari 293 ndetse n'amadolari 4,700. Yayo ngaye kuba ariyo madolari izi channel ziwe zishobora kwinjiza bitewe na performance zagize. Iyo niyo range Kiramani ashobora kwinjirizaho kuri channels afite kuri YouTube. Niyo mpamvu uzabona akora ubukwe bw'amamiliyoni menshi, niyo mpamvu uzabona abayeho neza, afite imodoka nziza, aba mu nzu nziza. Akaba ari umwe mu ba YouTuber barebwa cyane hano mu Rwanda. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubana nanjye kuri updates nzajya ngenda nkuha buri munsi.